kurasana n'ingabo z'u Rwanda ku nkengero z'ikiyaga cya Rweru. Gushotora u Rwanda byatumye bahabwa ishimwe ry'ubutwari. Dore uko umuhango wo guhabwa ishimwe ry'ubutwari n'imidari ku basirikare baherutse kurasana n'ingabo z'u Rwanda wagenze. Ngewe ugikurikiye ni Jean Kodu Karivano. Iyi ni Kodu TV. Wanakora subscribe ukinjira mu muryango mugari niba utarabikora, kuko ntacyo bitwaye nibisaba kuzana kilo jana y'ibishyimbo ngo yime n'ubufasha bwawe bworoheje. Nugukandaho gusa uhanditse subscribe mu ibara ritukura haza n'inzogera naho ugakoraho. Wakumva ntacyo bigutwaye ugasangiza iyi nkuru na bagenzi bawe. Ubwo Burundi bwizihizaga imyaka 58 bubonye ubwigenge, kimwe mu byaranze uyu munsi ni ugushimira abiswe intwari z'igihugu barimo umuhungu wa Pierre Nkurunziza uheruka gupfa n'abasirikare bagize uruhare mu gushotora u Rwanda. Ni igikorwa kibaye nyuma y'iminsi hibazwa ko Perezida Evariste Ndayishimiye azabanisha u Rwanda bijyanye n'ibitero bimaze iminsi birugabwaho n'abitwaje intwaro baturuka mu Burundi, harimo n'icyabaye kuwa 27 Kamena 2020 mu karere ka Nyaruguru. Ni igikorwa kibaye nyuma y'iminsi hibazwa ko Perezida Evariste Ndayishimiye azabanira u Rwanda. Perezida Ndayishimiye yagendaga ahamagara umuntu ugiye gushimirwa, agahabwa umudari w'ishimwe ndetse ugaherekezwa n'amafaranga yagendaga arutanwa bitewe n'ibyo ashimirwa ko yakoze. Yahamagaye Pierre Nkurunziza waraye yambitswe ipeti rya Liyetona, mu gihe muri Werurwe uyu mwaka aribwo yarangije amasomo mu ishuri rya gisirikare mu Burundi, akambikwa na sipeti rya Liyetona. Mu gikorwa cyanyuraga kuri televiziyo y'igihugu, Ndayishimiye yavuze ko n'abamuyoboye babonye ubushobozi afite bakamuzamura mu ntera. Yakomeje ati, rero Liyetona Nkurunziza Keri muramuzi, ni umuhungu wa sogokuru nyakubahwa Petero Nkurunziza. Yakuranye ubutwari ku buryo yavuze ngo ngewe ngomba kuzitangira igihugu cyanjye. Ajya mu ishuri rya gisirikare, aragenda yiga hanze, atahana amanota meza cyane. Abandi bana b'abakuru b'igihugu bakunze kwigira nabi. Hanyuma hageze yemera kugira umuruho, ajya kwiga rya shuri rya komando, asohoka ari we wa mbere. Ntabwo yigize umunebwe. Ni umusore ufite ahazaza heza, yabaye icyitegererezo mu myitwarire myiza, mu bwenge, mu butwari. Murumva ko n'abamuyoboye bamushima, bakavuga bati uyu musore azavamo ikintu. Yahawe umudari w'intwari wa Ordre de Maitre Patriotique Classe de Chevalier, anahabwa ishimwe rya 1,5 miliyoni z'amafaranga y'u Burundi. Yashimye abasirikare barwanye n'u Rwanda. Mu bashimiwe na Ndayishimiye barimo abasirikare Nitunga Jonathan wapfuye, wari uhagarariwe n'umugore we, na Caporal Chief Ndizeye Fulgence. Bari kumwe, ari nawe watabaye n'abandi agatsinda umwanzi. Barwanye n'igihugu cy'abaturanyi, yirinze kuvuga izina, ariko uburyo yagisobanuye yagushije ku Rwanda. Muri Gicurasi uyu mwaka nibwo ingabo z'u Rwanda zarasanye n'iz'u Burundi nyuma y'uko abarobyi bo muri iki gihugu binjiye mu mazi yo ku ruhande rw'u Rwanda. Icyo gihe RDF yatangaje ko ubwo ingabo z'u Rwanda zategekaga abo barobyi gusubira inyuma mu gihugu cyabo, abasirikare b'u Burundi bari ku ruhande rwabo batangiye kurasa ku ngabo z'u Rwanda, nazo zirabasubiza. Nta musirikare w'u Rwanda wigeze ugirira ikibazo muri uko kurasanaho, ndetse n'abo bari barashe baturutse mu Burundi bahise basubira mu gihugu cyabo. Nyamara amakuru yatanzwe mu Burundi yemeje ko bwapfushije umusirikare umwe, ndetse byashimangiwe na Perezida Ndayishimiye.
yagize ati muzi ko mu minsi ishize wa mwanzi uhora udushotora hariya ku rubibi rwo mu majyaruguru yaje ashaka kongera kuduhekura abarobyi bo mu kiyaga cya Rweru. Hanyuma rero muzi ko ingabo z'u Burundi zitajya zigoheka zijya gutabara abo barobyi bari bagiye kwicirwa muri icyo kiyaga. Hanyuma uyu mu adjacent Nitunga Jonathan kuri urwo rugamba niwe wahasize ubuzima. Yavuze ko ari umusirikare wemeye kwitangira bene gihugu. Icyo gihe ngo ni nawe wari uyoboye abasirikare bari kumwe. Yakomeje ati muzi ko ntawe uhakura izitamurya. Yahasize ubuzima. Intware nk'iyo rero ntiyareka gushimirwa izuba riva, kuko murumva ko abarobyi bararokowe, we aremera arabitangira. Yari ari kumwe rero na Kaporali Chief Ndizeye Fulgence, ni ingabo y'ubuhizi koko. Icyo gihe muri icyo gitero niwe washoboye kurwana bimwe by'ukuri kugeza aho abanesha, bamwe bahasiga agatwe ndetse abandi baromoka. abona kurokora abo barobyi, naho mugenzi we yari amaze kuhasiga ubuzima. Abo basirikare bombi bahawe imidari ndetse buri ruhande ruhabwa miliyoni y'amafaranga y'amarundi. Ikiyaga cya Rweru gihuza u Rwanda n'u Burundi binyuze mu karere ka Bugesera mu murenge wa Rweru n'intara ya Kirundo mu Burundi. Muri 2014 iki kiyaga kandi kigeze kuzana amahari hagati y'ibihugu byombi ubwo hari imirambo yakunze kugaragara mu mazi yakireremba hagati y'imbibi z'ibihugu byombi. Icyo gihe polisi y'u Rwanda yakomeje iperereza rigaragaza ko iyo mirambo atari iy'Abanyarwanda ndetse ko nta n'umuntu n'umwe watatse ko yabuze uwe. Reka nshimire Kasuku Media kubw'iyi nkuru, muri abantu b'abagabo. Nge nari Jacques Dukarivano, iyi ni Kodu TV. Reka duhure mu nkuru zacu ziri bukurikireho. Wakoze kuba wabanye nanjye. Hasta la vista.